Illum tajna licenzja l-operatur ġdid fil-taqsima tal-private aircraft. Sinifikat naħseb il-fatt li turija ta' suq ġdid għaż-żgħażagħ tagħna. M'għandniex biss kumpaniji kbar bħal Lufthansa u l-SR Technique jaħdmu Malta, però għandna numru kbir ta' kumpaniji żgħar bħal di tal-lum li qed joffru jobs għat-tfal tagħna l-Maltin kemm fl-inġinerija kif ukoll fil-loġistika. Illum għandna iktar minn 100 ajruplan żgħar reġistrat fuq ir-reġistru tagħna, żidna s-sena l-oħra b'21%, però l-iktar sinifikanti mhux in-numru, l-iktar sinifikanti l-fatt li hawn illum mijiet ta' żgħażagħ tagħna impjegati f'din l-industrija ġdida u naħseb dan jawgura sew għall-futur ta' Malta. I think, well, you've seen by the drawing up of the new register and all the benefits that go behind that register, the Transport Malta and the government looking to grow that register in line with your being the largest operator on the shipping register, and alongside a very friendly but professional Civil Aviation Director. Din is-sena kif għad żidna 21% ajruplani fuq ir-reġistru tagħna, nistennew illi matul din is-sena jkollna reġistru li jiżdied bejn wieħed u ieħor bl-istess mod. Ġifieri jfisser illi nistennew li dis-sena nirduppjaw in-numru ta' jobs li għandna f'dan il-qasam.